Election Commission of India kipin kharateng Upper Dila JLP School Pharu Sira Thamke Truck polling station along Jangming Kora Pli Arni Pothot election mate vote ke jok Arni ke hon Hamran Arong Supi Prek Jamadim along World Arts Day Katalondun Langhin constituency ki parluang kang tomon RBK theke wangpen My Brick Model English High School ahem ihum kirudun Kardom Karbi Prime Tamalong Penili Virban Kropi nan Biotang Tonpen Arjoita Election Commission of India pen Upper Dila JLP School Pharu Sira Thamgera Truck polling station along Pothot Jangming Kore Pliarni election mate kilik ke padu thujia phan ajuarni hotpon thulo Kidamtang Jangmi Trainer Cap Arni Upper Dila JLP School Pharu Sira Thamkebra Truck polling station along the election mate kilik paduetlo Bota kilik hol VVPAT amishin katora ke klanga jok Election Commission of India pen Pothot Jangming Kora Pli Arni adap truck sia por pen Arnika sampho poran vote ke jok por hot thulo pusi Deputy Commissioner mate Kithom Autonomous District ST Parliamentary Constituency returning asaipu Mukul Kumar Saikia pen birda ke pham phangapan Jangming Kora hini Arni Upper Dila JLP School Pharu Sira Thamkebra Truck polling station along election ki du thujia lam pachini Ultimately Election Commission of India etu amak eta etu dise direction dise je 136 Upper Dila JLP School under Dipu LSC should go for recall on 24th of April, day after tomorrow, 24th of April 2019. So, a because of Nalko Ganaplu, this press meet has been content. A report to Ekane Korua Hose, for counting of votes on the date of counting, Ami control unit hai Ami use kor. So control unit to our result according to control unit long. Good result. Result to clear. But control unit to clear into the mock color VVPAT message VVPAT slips, the VVPAT drop box of those slips or 6 numbers of mock poll those 6 numbers of Dropbox slips were not clear from the Dropbox. So without clearing this Dropbox, the polling is started. We won't be in a position to go for counting the VVPAT slips also. Count that hekata kumar hiwa. But to get a correct result, there may be some complexity arises. So because of that, the ECI has directed us that it's better to go for recall. On 24th April from 7 a.m. to 5 p.m. and other procedures as usual. Ladakh Kachini Jia Panj Thanmi Lasso polling station along Wotarapai 688 Ando Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Angkang Prek Jamadim along World Arts Day Katalondun Ason Thak Thak se Hamna Rong Supi Arlu Kithek Ariswe Jangatum Chelangsi Jangmi Nipa Inkora Hini Arni Hamna Rong Supi Prek Jamadim along World Arts Day Katalona Jamek Kedeng Birta Peraki Hundor Kropen Birta Napali Hamren Ward number 3 Rongching Don Arong Risoi Jangatum Pen PWD Tawar Suding Cheka Humate Dustbin Salam Si Ketar Padopon Anparta Karkokar Pek Padosi Tawar An Claret Clarbor Kepadujia Pan Thurpa Ke Klempon Theklong Tawar Kachela Darat Tum to Anta Dustbin along Kevarason An Ketap Edjia Pan Kachuning Ripadopon Ini ladar nitum rong cingdon ayu tum an pen rong hanisia kemang lo kapang thirasai klem pon lo pini 22 April arni art day kapatolon pon lo nitum kapolon pon la pen patumi le thot stame rong kang lo kapang thirpon nitum dustbin hayu tame epon lo la pen department lo long tame epon lo la si nitum kapang thirasai bang
kedeng pon la ke rong angkang lo an mesen jinai lapen angton aketer hamus tame ke wartap jaji phansi nitum chuning relo lapen isi dasbina long do lasi hodak si nitum war thainang po pusi chuning relo lapen dak hamren ton committee ahin ben pustame isi akera pakemang nitum kehang pondo labang municipal board dolo la so puthak bang dasbina long ke pleng aketer dolo lapen lahai angton pleng lo plote ka safa pon edi phansi chuning relo tapi nitum rong chunan ajut an pini ke klem kedam pon athe nitum pini arde ani katalan pon anchal la solong hamren town committee atum dustbin along pen puthot ke war tho saya bangke paplut plepin pen ke klem pon verja phan chuning ripon halapu ajir aroi muka katerang atum pen ta world art day katalona jamek padopon si hamren arong supi arlo palong thomadim along mira rong hai hui ke som padopon alang litum ben samson sing ingti thuniram rong pilapen Rengbong hom akumlin along ason amir के लपेन कारको कार फ्रीक्वेंसी बांसु अर्नी तालोंडन आज हम लोग आया है यहाँ पे 22 अप्रैल ऐसे कि मतलब आर्ट डे वॉल का मतलब सेलिब्रेट करता है तो हम लोग आज मतलब हमरेन टाउन में ऐसे तो कोई भी नहीं करता और पता भी नहीं है कि कोई मतलब आर्ट डे मतलब कब सेलिब्रेट करता है तो हम लोग आज आया है ऐसे तो हम लोग यहाँ पे हमरेन में ऐसे कुछ भी नहीं है देखने के लायक ना तो हम लोग यूथ सब आके मतलब यहाँ पे क्वालिफिकेशन तो ज़्यादा है सबका एमएससी कोई तो एमएससी पास किया कोई जॉब कर रहा है कोई टीचर है ऐसा है तो सब यूथ्स मतलब डेवलपमेंट को लाने के लिए हम लोग आया है एक साथ यहाँ पे तो आज मतलब ये पहली हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का पहली मतलब काम है एक्टिविटीज़ है हम लोग आज किया ऐसे तो हम लोग पहले 8 बजे ऐसे को हम लोग मतलब वहाँ पे ओल्ड मार्केट हम लोग का एक जगह एक स्टैचू सैमसन सिंह थी वहाँ पे हम लोग कर लिया अभी यहाँ पे सेकंड स्टेप है और हम लोग का 2 स्टेप बाकी है वहाँ पे हम लोग करेंगे केओंग दुंगा तुमके आर्ट डे कोपिलोमा काचिनिया तुमता दोलांग लसी बांग सोरनी अफान चिरोक टॉक के पादो पेन पीरठेक के पालिर सेंग पेन के पादो वेयर ठेक जिया फान रिसोए जंगा तुम पेन बांग सो जामे देंग पोनांग कोगलोपसी फेरंग के पेन चिहु चिपुरा हुत निंजे Langhin constituency ke parluang kang Mybreak Model English High School ahem jangmi ni phai ingkora isianing we tomon arwe ke theke banga jok school ahem ihum kirua jok lo charlia aus maratum ke charlia phan kisung ka chak nangorin tia birta pherang ke pen birta na pali kidamtang kon arni penloni Karbi along to namas council CEM tuliram rong hangaphan langhin hawar along ka chingthora barsai teng pon lote Mybreak Model English High School ahem ta kipi pon jephan tok jil pen school managing committee la pen teaching staff ado pen lo pa children lo long project pen school building mesan nang pinang ji pusi alang litum pen ke jong pon tapadu lan chop takali alang litum pen local MEC mati Karbi along to namas council EM Tarendra Brahma pansitami kidamtang arni pen ta school ahem nang pinang ji pura kachunri padolo Putalang litum pen pachini non la tomon arwe ke theke bang pen school hem kahinu tuna son ke charli aus maratum arwe kaching tang tensi lo charli nang koklo aprang pen school hem nang pieson te non la puson ke usmaratum kisum ke chakna me de jam pot lukuta alang litum pen ning je potru class ke problem pen mesona school hem kimi kipi serak je par alang litum pen kachuning ripadu 9 and kan pen start ting lo non 2019 only edo edu tane sorkara pen jitu kerap market tiki pajir puntum ajat ahon muta long letina lasin non bangke negini ta alang tum pan patek long na pusina tum pan hang lo la hema condition tamina tum dice lasin non itu makamat ha bangke la no jela so school ke pareng ji pan bangke ni tum bangke sia ki sum dinong lo desk abilo bench abilo table chair abilo hemans tame panisi hutro tarigarnya tumon ke pansi war jab lo phang bulap lo non staff tum hasta me person si lut thanu sumara phan mitum la SMC masami tum pressure pipuma athemat thang hormo bipin lo sitame longlet hak ustame ni tum o sumarum stame chipaning ding lo nili tum stame sumar pan tuning ri lo ke thek sikenangji aposi longlet hak le tot from stame nak tum lut thanangji nak tum chari nangji pensi no stame therak me melam lo nang tum ka dau stame thek long lo nasi rap jin pen ni tum lukeli em long stame pini yang bomat ke dam ko cing ki thai phani tum bor ipo bor iji la pen apson akak sia prang prang pen stame ni tum council long stame bata khep batai batai tum application
pipiglo asaba nang kerap kecuhang ye pan ni tum kecuhang apa ngapen lokaliam pas tami tum pipiglo alang li lokaliam sami ningkan phola bangso high school lom alang li president man det puna pi pustamela so school pan nonang li tum theklong lo thangna ra kerap ave jinta ke jeng ave tingi plang ave la pusom selang li kai sami ningkan pho tadak president do sami alang li sose padam jilo kami ajat pun sami alang sami por ka bidat poloni pini tuna puthe ke delo Sidami nona kheba bang kenil tum samela bang so hem sorkari hin pen nang salok pipetik nang tim pipetik ba jadi sibak agranit it nang pipetik bang kenil tum bang ke se akati song bang kenil tum ke tontelo si prabjin pen tum guardian meeting sami padupo kado ka beo somar lai student tum apia popen telang si nilit tum kenang sot plodang te এদিনা 17 তাৰিখত 4:15 ধুমপুত্ৰ আহি আমাৰ ষ্টাফ ৰুম আৰু ক্লাছ 7ৰ ৰুম ঘৰবিলাক সব ভাঙিলে এতিয়া মই কাউন্সিলক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ নেক্সট 2019 যে ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত আমাক নতুন বিল্ডিং দিয়ে তাৰপিছত আমাৰ এই লোকেল আমাৰ ইএম আছে ভেটেনাৰী ইএম ছাৰে যে চাই নতুন বিল্ডিংটো দিব লাগে এবাৰ নহ'লে আমাৰ ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা Namalam sopor phanbir ta moing taponik sinan Monjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652 Monjir Children Park, Chirikangnet, Ward Number 4, Depot, Karbi Anglong. Turkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 AM to 1 PM. Turkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Turkimi Society. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along long pon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk,
Khelua Kreng Chitronola Ukthor pen Chenglok Ongdung Hemalong Akenang Sot Hormu Longpon Ingji Dinamo people thought bir talong wangthalo Heritage Learning Program atum pen patir pi ponsi second batch ke Charlie mate ni phon Heritage Learning asike ke anadun atum aphan jami ni pha inkore isiarni graduation day pu paman ponsi certificate ki pi pona birta pherang ke pen birta na pale Labang Soja Megalong Director of Center for Karbi Studies pen Sar Thorom Singh Teron Sarsikari Tiso Heritage Learning Program Director Sami Sabinrong Pipi USA pen Miss Kesi Kinsela la pen Nagaland pen Sar Tong Sanga tum chitong dun pen alang litum pen si certificate tapi pajer pon. Which from my side I've shared I want to be happy because Yay! Center for Karbi Studies akimang la penalang itum kikleng kida maputhak Center for Karbi Studies a Director Sar Thorom Singh Teron pen bangso mailong kachitong duna tum angno jumisen alam the than pachini pon CKS ke kedam tang surinira ningkan harokre po surinira krepo ningkan si ke parjap na pen ke CKS ke mang ke Karbi atu bong academic na pen scholarly kang katarlip kang cap la sobang intum Karbian bong ke kadre tepe la sobang ta komame ke japon nangi na pen intum along scholar Karbi scholar po bang ke non puta intum aklang ote kelang dolo PhD ke claim la pen ke PhD ke long tang la sonta non ke Karbi tum bong dolo la si la CKS pen kemang pon bang ke Karbi atum al purkimo Karbi atum jutang jubat Karbi atum pendeng sumpot Karbi atum akhai kedo kethak alun alam atumo lai ka do we pangrum pen aklang si la so bang ke uwikimia phan non ke bang bong uwikimia phan ketekang je phan la bang so kemang pa si CKS ke amang ke tek la bang ke Dilai Police Station ke Parluang kang jangmini pha engkora isiajo porphai sir kep apor malom Dilai Sarihajan ka chelenga tawar hidipi desoi kro arong adungalong ihu Maruti 800 car ahiring tang rak pen kaching koi jok car ke ve ka bangphu ahiring tang rak pen areng hu ki sor pen chainonga phata ke patong long ajok adimalong amat kithia biota pherang ke pen biota na palem Hidipi pen methanga hem Dilai na thu kachidam bomahut ahiring tang rak pen ihum Maruti 800 car kaching koi ki thek dun long atum pen ke pachini pona tengki car ke chap hectic pen si ke dam la pen men towar pi pen angsan ke su phira jok ahiring tang rak pen bang sokar chingkoi lo la pen towar adung ejora chai nong apanta patong pon bop lo pusi pachini pachingkoi hir kang tang par pira jok car ka tewara bang mate car hem phu Apua mahang lapen ari bithe glass ke ropen penaan avi bulo lapen ari arviana thu penaan areng husolo tong se kot pen Dilai Public Health Center along kesu kelang phan pon la pithu tifu civil hospital along ansi kesu kelang je phan pon thulo puta pachini don carpen kaching koya bang phu Dilai rong marjong amikar sikari timong lapen Maruti 800 car a number AS01W4457 pusi pang theklo Difu Revenue Circle ke Parlo Lamding Road 8 km Hemari Terang arong along ta jangmi inkoyarni tomon ke theke wanga jok hemrit lapen biri bithung ai hui kana hok olupusi dile tuma pherang ke pen card news salong bir dana pale Difu Revenue Circle ke Parlo Lamding atowa 8 km Hemari Terang arong along ta jangmi inkoyarni tomon ke theke wanga jok hemrit biri bithung thesere arong hai hui kana hok asonsi theklong Birta kelong atengke hem asanung tomon ke pon thengpi arong tipur tesri arong kaching lok pinang andulo Pini Karbi Prime Time birta mangkila panskang ton poniklo domi thakme korang thu